Naisha Nyamugwe naisha. Baba turumie. Kuna manyumba hizi zinawaka, Baba turumie Baba. Yesu Kristo, Yesu, Nyamugwe naisha. Ndagira ngo rero munyemerere n'ubundi twongere twerekeze mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kubera ko nubwo wenda dukomeje kugenda tugaruka ku makuru yo mu burasirazuba bwo hagati, ariko no mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imirwano irakomeje, nkuko wenda turaza no kubikesha amakuru 23 ishyize hanze muri Minembwe. Ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zatwitse umudugudu wose w'abanyamurenge urashya urakongoka. Na amashusho wanasanga ku rukuta rwacu rwa WhatsApp, link iraho hasi muri description. Usibye aho muri Minembwe muri Kivu y'Amajyaruguru za Masisi, imirwano yazindutse ikaza umurego uyu munsi tariki ya 2 Werurwe. Ndaza no kugaruka ku makuru yemeza ko nubundi kuri uyu wa gatanu hari drone zagabwe ku modoka za FCM 23, gusa nta makuru arambuye arajya hanze ngo tumenye abahitamwe n'ibyo bitero bya drone byagabwe ku modoka za FCM 23. Ibyo bikajyana kandi nubundi ko kuva kwa gatanu imirwano muri za Masisi iracyakomeje na n'uyu munsi. Reba hasense subscribe bureki inkuru tuyive imuzini muzingo. Ni mu gihe amaso y'isi yose yakomeje kwita ku ntambara iri hagati ya Iran, Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, haravugwa indi mirwano yazindutse kandi ikomeje gukaza umurego cyane cyane mu bice bya Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Itangazo mu kanya nza kuba nkusomera rimaze gushyirwa ahagaragara n'umuvugizi wa FCM 23 Lawrence Kanyuka, riravuga ko kuri uyu wa gatandatu tariki ya 28 Gashyantare 2026 ku isaha 12 n'igice z'umugoroba, ingabo zifatanyije n'uruhande rwa leta ya Kinshasa ngo bagabye ibitero bya drone mu mudugudu wa Karongi muri Minembwe, ndetse rero bakaba baratwitse uwo mudugudu wose. Na amashusho twamaze no gushyira hanze rwose ku rukuta rwacu rwa WhatsApp. Nkuko FCM 23 ibivuga ngo kuri iki cyumweru tariki ya 2 Werurwe 2026 kuva mu rukerera ibitero byongeye gukomeza mu duce dutuwe cyane twa Karingi, ahavugwa ko harimo gukoreshwa drone z'intambara ndetse na drone kamikazi. Ni muri iryo tangazo kandi baravuga ko ku isaha y'isamo ya za mu gitondo uyu munsi tariki ya 2 Werurwe 2026 kuri iki cyumweru ngo habaye igitero gihuriweho n'ingabo za FARDC, n'ingabo za leta ya Kongo FDNB, ingabo z'u Burundi FDLR n'abarwanyi b'abacancuro ndetse n'imitwe ya Wazalendo. Ni ibitero bagabye mu bice bitandukanye bya Gakenke no mu nkengero zaho. AFCM 23 irashinja iri huriro gukomeza guteza ubwoba no guhungabanya umutekano w'abasivile. AFCM 23 ikavuga ko ibi byose birimo gukorwa ngo ni igice cy'intambara ariko nanone kijyana n'ibibazo cyangwa se ibyaha byibasira inyoko muntu, kandi ngo ni intambara bigaragara neza ko 23 irimo gusunikirwamo ku gahato n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ni muri iryo tangazo kandi FCM 23 yavuze ko ingabo zayo zikomeje gushyira imbere agahenge kandi ngo zihagaze neza, ziteguye kurinda abaturage. Ziravuga ko nta na rimwe zizigera zihanganira ibitero bikomeje by'ubutegetsi butemewe bwa Kinshasa, ndetse ngo ni mu gihe Kinshasa itahindura uruhande byanze bikunze 23 irakomeza ku ruhande rwayo rwo kurinda abasivile. Irashinja leta ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo guhitamo inzira y'intambara aho guhitamo inzira y'ibiganiro. Y'amakuru aje yiyongera ku yandi amazi iminsi avugwa mu bice bya Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru, aho imirwano hagati y'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'imitwe irimo AFCM 23 bakomeje kugaragara mu bice bitandukanye, by'umwihariko Masisi, Nyabyono n'ahandi barwana ku kigero cyo hejuru. Kugeza ubu na tangazo rirambuye rirashyirwa ahagaragara na leta ya Kinshasa ngo ivuge kuri ibirego bishya biri kuyivugwaho na FCM 23 cyangwa se kuri ibitero bishya byongeye kuvugwa muri Minembwe na Kivu y'Amajyaruguru za Masisi. Abasesenguzi baravuga ko gukaza imirwano muri ibi bice ngo bishobora kurushaho guhungabanya umutekano w'abaturage ndetse no kongera umubare w'abimuwe mu byabo. Ni mu gihe akarere gasanzwe kugarishwe n'ibibazo by'intambara imaze imyaka myinshi. Ni mu gihe umutekano ukomeje kuba muke muri Minembwe no muri Kivu y'Amajyaruguru, hakomeje kwibazwa niba noneho hazaboneka inzira y'ibiganiro cyangwa se niba
impande zihanganye zizakomeza inzira ya gisirikare. Icyakora cyo kigaragara nuko mu gihe isi ihugiye ku ntambara yo mu burasirazuba bwo hagati, uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nabwo bukomeje kuba isibaniro ry'imirwano kandi abasivile bakomeje kuba ibitambo by'iyi ntambara. Turakomeza gukurikiranira hafi uko ibintu bihagaze muri Minembwe, Masisi ndetse no mu bindi bice bitandukanye byugarijwe n'intambara. Dutereye amaso muri ritangazo rishyizwe hanze na Lawrence Kanyuka, yagize ati kuri wa gatandatu tariki ya 28 Gashyantare 2026 ku isaha y'isa 12:30 z'umugoroba, ingabo zifatanyije n'uruhande rw'ubutegetsi bwa Kinshasa batwitse umudugudu wa Karongi wose urashya urakongoka ni muri Minembwe bakoresheje amadrone. Kuri iki cyumweru tariki ya 2 Werurwe 2026 kuva mu rukerera rw'uyu munsi kugeza ubu, izo ngabo zifatanyije n'ihuriro rinini bakomeje kugaba ibitero by'imbunda ziremereye n'amasasu yoroheje, kandi barabikora mu bice bituwe cyane bya Karingi. Barakoresha drone z'ubwiyahuzi kamikazi. Naho rero ngo ku isaha y'isa moya za mu gitondo, bamwe mu bagize iri huriro cyane cyane FRDC, FDNB, FDLR n'abacanco n'indi mitwe ya Wazalendo ngo bagabye igitero gihuriweho ku baturage ba Gakenke ndetse no mu nkengero zaho. Lawrence Kanyuka yakomeje agira ati ni mu gihe ibi bitero by'ubugome kandi byisubiramo bikomeje, AFC M23 iramenyesha abanyekongo ko ingabo zayo zihagaze neza, ziteguye kurinda ndetse no gukingira abasivile. Ikindi kandi abo basivile bahindutse ibitambo by'intambara bakomeje kugirwaho ingaruka z'iyi ntambara. Ubutegetsi bwa Kinshasa burimo gusunikiramo M23, ubutegetsi bwahisemo inzira y'ubwoba aho yiterabwoba, aho guhitamo inzira y'amahoro. Byanze bikunze ngo buzahagarikwa mu buryo bwa burundu na AFC M23. Ngira ngo rero birumvikana neza ko nubundi muri iki gitondo ni imirwano yongeye kubura mu bice bitandukanye bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi ku mirongo yose y'urugamba turakomeza gukurikiranira hafi amakuru yose yashoboka, kandi turakomeza kugenda tuyabagerezaho ku gihe. Hagati aho kandi n'ubundi mirwano ikomeye kuri uyu wa gatandatu ushize ngo yahuje abarwanyi ba AFC M23 n'ihuriro ry'inyeshyamba za Wazalendo zifatanyije na FRDC ni mu midugudu myinshi ya teritwari ya Masisi, ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'uko amakuru menshi abivuga ngo imirwano yarihuje impande zombi mu bice bya Ndete, ni mu gace ka Muhanga, ni muri groupement ya Bwabo. Indi mirwano yavuzwe ahitwa Mashaki, groupement ya Nyamaboko ndetse na Kore, groupement y'Abanyungu. Nk'uko amakuru aturuka muri ako gace akagera ku gitangazamakuru mediacom.net abivuga ngo guhera ku isaha y'isa 11 za mu gitondo humvikanye urusaku rw'intwaro ziremereye ndetse n'izoroheje muri iyo midugudu twavuze haruguru. Biravugwa ko inyeshyamba za Wazalendo zagabye ibitero icyarimwe bagerageza kwigarurira utwo duce duherereye mu bice bigenzurwa na AFC M23, ndetse no kuri iki cyumweru niko bigihagaze. Iyi mirwano mishya yabaye nyuma y'indi mirwano ikaze yabaye kuva kwa gatanu mu bice bya Kinyumba no mu nkengero za Nyabyondo, itsinda rya Banyungu, ndetse no muri Bugari hafi ya Rushebere, groupement ya Bwabo. Aho havugwa imirwano, biranavugwa ko hasanzwe hari ibirindiro bikomeye cyane bya AFC M23 byatwitswe na Wazalendo. Amakuru aturuka muri ako gace kandi aravuga ko hari ibitero byo mu kirere byagabwe na drone za gisirikare, bivugwa ko byibasiriye imodoka za AFC M23 ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu ku muhanda wa Mushaki Rubaya. Nta mibare y'abapfuye cyangwa se abahitanywe n'izo drone zibasiriye imodoka za AFC M23 irajya hanze.